اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك فرار کردم به سمتت با جالتی مستکینا لك متضرعا لك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي تو از اون چیزی که تو دلم میگذره با خبری و تقبر حاجتی میخوام از طرف شما بگم تو از حاجتم خبر داری کاش میشد امشب کربلا بودم الان نفرهای آخر پیاده روی دارن میرسن کربلا تقبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفوه به من تربتي وأرجو لعاقبتي وقد جلت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وزري امشب شب زدن باش امشب آشتی کردنه روزگری من خراب کردم ولی تویی که صدا زدی و کشوندی به حرمت امام زمان منو بردی خونه خود جبرگر جانی جزده مرد زد خلوت کن
هم با امام زمان با خدا حسابامون رو صاف کنیم، مارم زود داره میاد، ماه مهمونی خدا داره میاد، نمیدونیم تا مارم زود زنده یا نه. الهی انا حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی. اگه تو من از رزقت محروم کنی کی میتونه به من رزقی بده؟ من اگر گریه برایت نکنم میمیرم. هر کار میخوای با هم بکن، رزق گریه‌مو نگیر. و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. لا اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. الهی ان كنت غیر مستعلا لرحمتك فانت اهل ان تجود علي بفضل سعتك. الهی کنی بنفسی واقفتون بین یدک. لقد عز الله حسن توکلی علیک فقلت ما انت علو وتقمدتني بعفوك. لایم اصلا صدام بهت میرسه یا نه؟ از دست چای گناه دارم صدات میزنم. دستم آوردم بالا آب از سرم گذشته نجاتم بدم. لا این عففت فمن اولا منك بذلك و ان کان قد دنا اجلی ولم یدننی من عملی. فقد جعلت الاقرار بالذنب اليك وسيلتي. الهی قد جرت على نفسي في النظر لها. همش به نفس خودم توجه کردم، چه ظلمی کردم. فلعل ویل ان لم تغفر لها. نگفتم تو میبینی. الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقدم رکعتنی فی مماتی. همین جوری که موقع حیاتم لطف و احسانت همیشه شامل عالم بود، سنگ لعد و چیدن یادت نره منو. همه میرن رفیق با معرفت بود،
اونایی که خیلی دوست بود دارن 2-3 ساعت بشینن بالا سر قبرون یه روزه‌ای بخونن یه زیارتی همه میرن. ای با خودم میگم یعنی آقا میاد یا نه. وانت لم تولني الا الجميل في حياتي لا يتولى من امري ما تهله وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا حالا که گناه تو دنیا پوشندیم و انا احوج الى ستر علی منک فی الاخری فردای قیامت بیشتر محتاجم گناهمو بپوشونی. راستشو بگم من از رقیه خجالت میکشم. و انا احوج الى ستر علی منک فی الاخری شطور دیدی ندیدی یا مبدل السیئات بالحسنات تو میتونی گناه رو تبدیل کنی به حسنه. منم راهشو بلدم حسین لم تظهر على احد من عبادك الصالحين منو مفتزا و رسوا و خوار نکن ولا فلا تفزحني يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. من میدونم قد و قوارم به نوکری امام حسین و اهل بیت نمیخوره ولی راست راستی بینی و بین الله اگه فقط اسم نوکریشون رو با خودم یدک میکشم تو رو جان ابوالفضل آبروداری کن. الهی جود و جب بسدم محلی بخشش دستم منو پر رو کرد و عفوکم افضل من عملی الهی فسرنی بلقائک يوم تقضي فيه بين عباده إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر عليه المسيء لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وعملي عشق امام زمان با 1000 امید و آرزو اومدم
دستمو بگیرم بالا گریه کنم که گفتن بعد از شبهای قد فضیلت شب نیمه شبان احیاءش چیز دیگه است. شب تا سر گفتن خلوت کنید و مناجات کنید و حرف بزنید و توبه کنید و استغفار کنید. یه نفر امشب تو جمع ما دلش بشکنه، یه نفر تو دل ما امشب راستی با خدا آشتی کنه، یه نفر امشب خدا قشنگ نگاه کنه که نظر لطف شامل همه بود بشه تمومه. بالحسین الهی لايب لو أردت هواني لم تأذني ولو أردت فضيحتي لم تعفني. لا ما أظنك تردني في حاجة قد افنیت عمری فی طلب آمک. من چیز زنی ندارم که حاجتم رو رد کنیم، اونم اون حاجتی که عمرم به پاش گذاشتم. منو بکش پای حسین. لا فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. لا إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بالذنوب أخذتك بمغفرتك. اگه منو بابت گناه مؤاخذه کنی، منم از رحمت و مغفرتت سوال میکنم. ای جانم به این فراز وان ادخلتن النار، اگه منو بندازی تو آتیش علم تا حالا انی احبک، داد میزنم اونجا دوست دارم. لا إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي. لا كيف انقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تغلبني بالنجاة مرحوما. لا وقد أفنيت عمري في شرة السماء وأبليت شبابي في سکرت التباعد. من جوونای فراز و زار بزنیم همه با هم، جوونیمو تو مستی دور از تو تباه کردم. چه وقتایی میتونستم خلوت کنم با تو حرف بزنم، به بیهوده گذشت. چه وقتایی گذاشتم برا رفیق بازیام، آخرم فهمیدم فقط خودتی برام میخوری.
بینی و بین الله شب نیمه شبان تو روز چند بار یاد امام زمانمون میکنیم چند بار برا فرجش دعا میکنیم چند بار برا سلامتیش صدقه کنار میذاریم یا صاحب زمان خودمونی بگم غلط کردم لایب فلم استیقظ ایام اقتراری بک من چه بلایی سر قلبم آوردم که با رفیقم 2-3 ساعت میشینم با اونایی که دوستشون دارم 2-3 ساعت با مخلوقات تو میشینم 2-3 ساعت کیف میکنم خسته نمیشم پای مناجات و حرف زدن با تو میشه زود کسالت میاد سراغم من چی کار کردم با این قلبم من چیکار کردم تو رکعت نماز ندارم خوشت میاد من چیکار کردم واقعا هرچی ندارم یه چی دارم به رقیه راست میگم حسین رو دوست دارم لای فلم استیقظ ایام اقتراری بک و رکونی الى سبیل سقط الهی و انا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك عليك لا انا عبد اتنزل اليك مما كنت واجهك به من قلة استحياء من نظرك واطلب العفو منك اذ العفو نعت لكرمك لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك الا في وقت ايقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك لا انظر إلي نزلا من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المقترب يا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابا لا هب لي يدنيه منك شوقا یه قلبی به من بده شوق تو فوران کن ازش و لسانا یرفع الیک صدقا و نظرا یقربه منک حقا لایب إنما من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك لا
إن من انتعجب كالمستنير وإن من اعتزم بك لمستجير فقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك لا تحجبني عن رأفتك لايم أقمني في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك وقت نیست آدم هر کدوم از این فرازات چقدر میتونه حرف بزنه چقدر گریه کنه والهمني ولهد بذكرك على ذكرك وهمتي في روح نجاح أسمائك بمهل قدسك بك عليك إلا لحقتني بمحل أهل طاعتك فالمسوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. میخوای حرف بزنی خدا دوست داره بنده خودشو بشکونه وقتی میاد در خونش. خاطر همینه میگم وقت سجدتون رو زیاد بکنه، زیاد تو سجده بمونید. خدا دوست داره بنده صورتشو رو خاک بذاره این حرفا رو بزنه. أنا عبدك الضعيف المذنب هم ضعیفم هم سرکشی و گناه میکنم از یه لحظه بعدم هم خبر ندارم به مملوک و المنیب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك من اونایی نباشم که تو رو تو ازشون برمیگردی. وعجبه ثوبه عن عفوك لا هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تغرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك فلاحظته فسعى لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوت الأعياس ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. لا إن كانت الخطايا
قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. لاين حتتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. لاين نامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. لاين دعاني إلى النار عزيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. لاي فلك أسأل وإليك أبتل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبد فأكون لك عارفا وأن سواك منعرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله